हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां लाइमोनफोरानो आलफायाव हाबफैबाय थानाय बाथ्राखौ बायदि बिजोङाव फोसावबाय थानाय समावनो आलफाजों सोमोन्दो थानाय दायाव बाक्सा जिल्लायाव पुलिसा सासे लाइमोनखौ हमनो हादों। बाक्सा पुलिसा मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय मोनथिनानै बाक्सा जिल्ला बरबारि थानानि सिङाव सिलाकुति गामिनि बिरेन दासनि फिसाज्ला लासित चरनिया मुंनि सासे लाइमोनखौ आलफायाव हाबनायखौ मोनथिनो मोनो आरो दिनै बे लाइमोनखौ बाक्सा पुलिसनि एडिशनेल एसपि उज्जवल प्रतिम बरुवा बिथांनि दैदेननायाव थांनाय पुलिस हान्जाया बे लाइमोनखौ न'निफ्राय खानाय जायो। दिनै बे लाइमोनखौ बिजिरसालियाव नुजाथि होनानै 14 साननि थाखाय पुलिस बिफाना नायबिजिरगोन होननानै बुंथियो। बेराफारसेथिं नखरनि सुबुंफोरा आलफाजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राखौ नंखाय होननानै बुंथियो। थाना এলাকাৰ এই 3 নম্বৰ শিলাকুটি গাঁৱৰ বীৰেন দাসৰ পুত্ৰ তেওঁ লাচিত চৰনিয়া তেওঁ অজয় দাস বুলি জানে তেওঁৰ বয়স 23 বছৰ। আমাৰ এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে যে এই ল'ৰাজনে আলফাত যোগদান কৰাৰ বাবে অলপ যোজা কৰি আছিলে। সেইটো ভিত্তিত আমাৰ আমি তদন্ত কৰিলোঁ। তদন্ত কৰি এই ল'ৰাজনক যোৱাকালি আমি কাৰেক্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা কিছু আমি আপত্তিজনক কিছুমান পোষ্ট পাইছোঁ আৰু তেওঁ কিছুমান ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰ থ্ৰুদি কিছুমান কমিউনিকেশ্যন কৰিছিলে। য'ত এইটো প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁ আলফাত যোগদান কৰিবৰ বাবে এটা চক্ৰই তেওঁক কনভিন্স কৰিছিলে। তেওঁক কাৰেক্ট কৰা হ'ল আৰু এইটো সংক্ৰান্তত আমাৰ বৰবাৰী থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে। কেছ নম্বৰ 13/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 121/124A, ৰেড ছেকশ্যন 66F88 আৰু ৰেড ছেকশ্যন 10/13 UAP Act। তেওঁক আমি আজি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম আৰু তেওঁক আমি 14 দিনৰ বাবে আমাৰ কাষ্টডিত লোৱাৰ বাবে আমি মহামান্য আদালতত আমি আমাৰ প্ৰেয়াৰ দিম। তাৰপিছত বহুতখিনি আৰু তেওঁৰ পৰা কথা ওলাব বুলি আমি দাস বুলি এজন 29 বছৰীয়া যুৱক এজন। তেওঁ দেউতাকৰ নাম জন্মেজয় দাস। তেওঁ গাঁও হ'ল নিজ ডাকুৱা। আমাৰ তাতে এটা আউটপোষ্ট এটা আছে লাভদাংগুৰি আউটপোষ্ট গোবৰ্ধন থানা এলেকাত। তেওঁ যোৱা 20 তাৰিখৰ পৰা তেওঁ নিজৰ এখন দোকান আছিল গেলামালৰ দোকানৰ পৰা তেওঁ এতিয়ালৈকে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। এইটো সংক্ৰান্ততো ইনফৰমেশ্যনবিলাক তেনেকুৱা আলফাত যোগদান কৰা বুলি আহিছে। আমি সেইটো তদন্ত নাই এছাম এনেকুৱা চক্ৰ লাগি আছে। কিছুমান আমাৰ যিখিনি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকক আজিকালি ফেচবুকত সহজ হৈছে, কিছুমান মেছেজ দিয়ে আৰু এইটো এটা বৰ ডেভেলপমেণ্টটো ভাল নহয়। মেছেজ এটা দিব বিচাৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা চক্ৰত কোনো আমাৰ যুৱচাম নপৰে, কাৰণ আইনটো চবৰ বাবে একেই আৰু যিখিনি আইনগত ব্যৱস্থা হয় সেইটোৰ মানে বৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা। কাৰণ যিকেইটা ধাৰা আছে 121 হওক 124A হওক এইবিলাক ধাৰাবিলাক ইয়াৰ ধাৰা। গতিকে যাতে আমাৰ যুৱচাম এনেকুৱা ইয়াত প্ৰলোভনত নপৰে, গতিকে সেইটো মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এপিল জনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে মই যিখিনি बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, इउनाइटेड चिरां दुवार FC, शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन।
जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।